Berarti abang yang menentukan itu? Oh, Bang Din. Yang sepupu. Oh, ini ya. Oh, Kamil. Bang Din siapa sih? Bang Din orang Arab ke mereka ikut motif. Ya. Kan bermun bang. Ano di Bang? Di zaman barat. Oh, dari Bang Nyobat ya. Bang ya. Khutbah akan disampaikan oleh Bapak-Bapak Kecamatan Melubat. Pada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin alladzi qad aqala al-'amal katsiratan hatta aqarna fi hadhihi al-makan al-mubarak. وثانيا صلاة والسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاء. Dengan berakhirnya doa tadi, maka pada akhir seluruh rangkaian acara pada hari ini, saya Rizky selaku pembawa acara resepsi pernikahan ini undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas keluar 3, 2. Tahan dulu. Tahan dulu. Sampai kenapa?
Dah. Nah, kalian